Ruska federacija uključila u aktivno borbeno strateško dežurstvo BSHRK-A modifikaciju starijeg voznog kompleksa Molodec, Barguzin, koji nosi interkontinentalno termonuklearno oružje instalirano unutar lansirnog vagona. Još za vrijeme Sovjetskog saveza ovakvi projekti su bili prihvaćeni kako bi se upotpunila i brže transportovala oružja za odvraćanje i dejstvovanje RT-23 Molodec. RT-23 Molodec je nosio SS-24 Skalpel projektile. Sada su tu zamjenski hladno lansirajući JARS sistemi, novi RS-27 Ultimatum, kao nastavak za RS-24 JARS, Topolj M rakete, koji imaju stravičan domet preko 12.000 km. Svaka Mir-bojeva glava nosi nekoliko stotina kilotona, ukupna efektiva atomskog razora od oko 16 i 25 megatona. Projekat razvoja ovog balističko-strateškog voznog sistema je forsiran i razvijan u velikoj tajnosti u okviru ruskog razvojnog programa kosmičkih strateških raketnih snaga. Voz pokriva cijelu teritoriju prohodnosti željeznice Ruske federacije, a može biti i transportovan kao specijalni kargo vagonski sa projektilima do željene destinacije. Sadržine je između 5 i 12 vagona koji su podijeljeni u lansirne, odnosno komandno-komunikacijske cjeline. Koristi integrisani radarski sistem i satelitski Rorsat Link. Opremljen je također protokolima za samozaštitu instalacionog PVO tipa S-400 Triumf i Buk M2 raketnim punjenjima, a prema izvorima bliskim Krasnojarskom mašinskom institutu opremljen je i sa instalacijama za elektronsko djelovanje i protivelektronsko dejstvo velikog dometa Safir, Krasuha 4 konfiguracije.